Bishop Morris Kilului wa makanisa ma Redeemed Gospel yata ni umania uta muika bindani ye kana no umia uta muika bindani ya mitandao Mike thene matumia mitandao kwanzia ila ya ilete bate kukila mipaka isitwa ni uthasio wa kwiyelesya mutabania uwe wete mitumile ya mitandao ni yetete uthukati wa serikali na muika na nusio makatumia uthasio wa kwiyelesya bate kutulamia kana kubuthia atongo iben musao no kutelesya ainena na Mutongo TV mutavanio yo wera twikala vinda ya mitandao na nusio amuika makaikithia ni matumia mitandao kwanzia ila ya ilite vate kukila mivaka kana kutula miao kana ingi kulikilela uthasio wa alama eva kuve namo ila tutumia mtandao nusio withie nitwa respect umwe no long niwo twina freedom ya kuja express ndeni wa nchi ya Kenya, lakini as much as twina freedom nitugeje kuona andu maithi makabitu kamipaka ugethia ni wabikia mundu ungi na wa muumisya thayu na kana wabitu cha ila heshima waile kwenda kui respect andu alako na asio imaku na ethia mbosu ni waete thina uitumia mtandao withia ni wa affect leadership either ya ndi kana o ya kanisa. Mutavania uyo wera kuisila mitumile ya mitandao kulunga serikali udhunu likita katikati wa serikali na muika na nusio makatumia uthasio wa kwiyelesya vate kutulamia kana kuvuthia atongo ii nitukuona ikuge yetha na conflict bingi thini wa serikali na andu ma muika kana wandu ala mekutuma sindu thini wa mitandao na ni kindu chuikiende na kuete uito o misieni ila tukwewa mwana nukwatiwe na ndoma nikawalaui na possibly nondo wa kindu naandikie a challenge utongoi ateumana mivaka nundu ni waele onetha twena freedom ya challenge ni waele omana still vyo boundaries nundu ndudona kuoza freedom wezu ukame express ta uku express mundu wa muika aku kana pandu batena mia oingi bishop uyu no umyothuthio kwiasyai maikithie ni matunga ciana thome na kwikala namo vakuvi makiita ni kwitha twikala mavinda mathe matana ivovu mbeeni thini wa lomi kilunjia 13 mutheambe kujoa kana ikasya pa yu tongoi utauma kwa Jehova na kilo tongoi ni wailitwe ni ndai ya siago na kana musumbi ndakwa ovyo mana detwe no kukua ovyo kwimaanisha discipline ebindela twabita mibaka nundu nitubita mibaka kwa mabinda na mibaka itwete matha kondo akitumikiu nusio ona asiai tuikalisia na sito ndi na tuita nundu kini kindu kinokio yukita na tuago na ni kitu na kuadhirisha na sito negatively onetha ni tu challenge o maundala meko ugethia isiana nizia bituka mubaka ula maelete ku challenge maundala meko na kwanzi Yesu twasioka thome za utan siana sito na siana sito itonera ndaya ya kutwethukisya withia mathina maingi kana conflict mbingi tukuona yiko vilingi wa mauvo Mutongo TV kuma va kauntini ya Masako nyeni tawa Ben Musau.